kusiya fodya, kutapudza kumwa doro, kudya chikafu chine utano. Chengetedza miri wako. Mashoko atiri kuaunzirwa neNAPA. Motswana wetso madume dumela tlhwatsebe o itsela ka tlhamalalo dikgang tsa Botswana television tsa nako ya bongwe o re di gasa ka tlhamalalo go tsa toropokgolo ga borone ka leina ke Lucia Ramasu mme ha ke nosi ke na le tshepiso sekolo ena di ranola ka puo ya diatla fa re lebella tse di gogang go pele motshegareng ono mafatshe a Botswana le Bahamas a dumelana go lwantsha dikgwetlho mmogo Lepata la itshireletso le baakanya ditsetlana dingwe tsa molao o kgatlhanong le go gweba ka batho. Fa mo go tsa metshameko ditlhopha tsa Township Rollers le Orapa United di thulana mo di-quarter finaleng tsa sejana sa Orange FA. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re mafatshe a Botswana le Bahamas a lebanwe ke dikgwetlho tse di tshwanang ka jalo a tsere tshwetso ya go tshwaraganela go di lwantsha ka ba dumela mo tshwaraganong le kagiso. O buile se maabane kwa phuthegong e tsweletseng ya Global Citizens Now kwa New York. One of the advantages of also these two countries getting together, small as it might be, is that it's easiest to move the needle. We're pretty well-governed countries. When things work in the Bahamas, things work in Botswana. So as we tessellate, we hope for global impact in the example that we set. And we both have a recent past where we were blacklisted by those who blacklist countries. And we've resolved, the two of us, never to get back to that. And so we exchange notes through our regulatory institutions, through our financial sector and our ministries in making sure that we never regress and rather set the example for everybody else. So the Prime Minister has shared in the MOU those areas we want to collaborate on. And besides, we're both nations committed to peace. And so we expand this peace dividend and want to show this example to the world. Puso e baakantse molao o kgatlhanong le go gweba ka batho wa Anti-Human Trafficking Act of 2014. Maikaelelo a paakanyo e ke go diragatsa tumalano ya lekgotla la ditšhaba ga mmogo le go itepatepanya le dikgwetlho tsa sešwa tse di tsamaelanang le borukutlhi jwa mofuta o. A re utlwe pego ka Mamosi Seska. Borukutlhi jwa go gweba ka batho lefatshe ka bophara bo tsere phikelo e sele mme se tshwanetse sa emelwa ka dinao lefatshe la Botswana hela jaaka mafatshe a mangwe le itemogela borukutlhi jo le ntswa dipalo tsa dikgantse di santse di le kwa tlase molao kakanyetso mosha o tla ka kotlhao e gagametseng mo molaong wa rona wa go lwantsha gweba ka batho e ska ya re motho a bone molato e ra tlholwa go go nna le gone gore go kana le kakanyo ya gore kana moatlhodi a moakanyetse go moatlhola madi go ska ga nna le gore motho a tlhole go bo go sagelwa go thoko ka tlholo ya ilebisitsweng re ntshitse gore motho o ka ya tronkong kgotsa o ka duela molao jaanong wa re o ya tronkong ga godimo ga mo recently signed the Africa Free Continental Trade Area e leng gore e letla go go bisanya ka dikgwebo le dithoto mengana dithoto di tsamaisiwa ke batho maka o itse mo mesepeleng we have to protect the human rights and we have to protect people who are on the move batho ba ba tsamayang le dithoto tseo le phata la itshireletso le tsweletse ka go diragatsa maikemisetso a lone a moalo wa dingwaga tse 5 tsa go lwantsha go gweba ka batho ano ga re ngwa ka babeletsana re tsenye leitho gore ba batang ba thapiwa ba bata ba tsong ba mahasasile a be le gore ba taka bo bone ka thato ya bone se ka dikgantsa gore ba dile ba trafficile seo ke se sentse re se tsenye leitho thata ga re le dikgantsa
foreign direct investment. Re tshwanna ke gore yaanong re emele batho ba rona ka botswapelo re reporte dilo tse di tabong di diragala tse di sa nnang sente gape le gone go itsise ba rena leng bone gore re ba rutuntshe gore nako le nako ga o leng teng le nne le tlhokometse ka ke le tlhokomelang bana ba lona go se ka ga nna le sepe se diragale ka tsamayo se siamang. Ke le ba Botswana as a corridor ya gore ba hitisiwa teng ka gore batho ba soletswa dikgang kwa mahatseng a seletse di harologaneng mme gangwe le go wela go leba gore itsholelo ya rona ya ka re lebile mahatse ka go harologana a one a re ka yang Zimbabwe, Zambia, mang o itela re le botoka e le gore batho yana ba kgona go traffickelwa kwano go rona. Mo nakong eno mapodisi a setse morago dikgang di le 6 tsa go gweba ka batho go akarediwa ya go tshwara ga koloi ya mogobagoba kwa sekganeding sa tsela sa Ngwasha gaufi le motse wa Nata e rwele batho ba le 40 ba go dumelwang e le ba lefatshe la Ethiopia. Go laola se mapodisi a setse a tlhalositse fa go tla tlhongwa lekalana le le itebagantseng le dikgang tsa go gweba ka batho. Mamusisiska, BTV News, Silebe Pikwe. Lefatshe la Japan la beetse lephata la temothuo madi a fetang $400,000 a tla dirisiwang mo ditsamaisong tsa lenaneo le le lebaganeng le go thusa balemirui ba kgaolo ya Nkameland ba ba amilweng thata ke leuba. Moemedi wa lefatshe la Japan Mono Re Omori Setsu a re lenaneo le tla thusa balemirui mo kgaolong eo go oketsa selekanyo sa dijo tse ba di ntshang. Re Setsu o buile seo mo tshimolodisong ya lenaneo leo kwa motseng wa Shakawe. A re utlwe pego ka Tumisang ke latlhilwe. United Nations Development Program e ne ya abela lefatshe la Japan mogopolo wa lenaneo le ngwaga o fetileng ka kgwedi ya Phatwe fa puso ya lefatshe la Botswana e ntsha kitsiso ya phatlalatsa ya gore ngwaga wa 2022-2023 e ne le ngwaga wa leuba. Ka jalo madi a ta thusa mo tsosolosong ya itsholelo ya batho ba ba mo lethokong ba ba amilweng ke leuba leo. The direct beneficiaries of this project total over 2,000 people. And the indirect beneficiaries will reach almost 20,000 people. This is approximately 10% of the population in the affected areas. And we believe that this project will benefit those who truly need assistance. Finally, today's launch is an excellent opportunity for us to reconfirm Japan's commitment to the health and well-being of the people of Botswana. We will continue to work on the concept of human security and with the objective of leaving no one behind. The UNDP Country Office aims to enable Botswana to sustainably use and actively manage its diverse natural resources, including the beautiful Okavango, improve food security, and effectively address climate change vulnerability. This involves strengthening the capacities of communities in Botswana to implement sustainable agricultural management strategies and to increase the number of farmers implementing climate-smart agricultural principles and techniques in non-irrigated crop production. Tsholofelo ke gore tshwaragano ya lefatshe la Japan le la Botswana e tshegediwe le go feta. Promoting partnerships remain critical for Rona Botswana. I would like to commend UNDP and the Embassy of Japan for extending assistance to the Okavango district. Through the partnership, the district will be expected to maintain the collaboration beyond this project. As I close, let me reiterate that the Ministry of Local Government and Rural Development remains committed to working with development partners to forge ahead in implementing our National Vision 2036. Lenaneo le le tla tsenngwa mo tirisong ke lephata la UNDP le tshwaragane le ba lephata la temothuo le maphata a mangwe a amanang le yone. Malwapa a ka tshwarang 2,000 a mo lethokong a ne a abelwa dijo mo letsatsing la tshimolodiso ya lenaneo le. Tumisang ke lathilwe, BTV News, Shakawe. Mahama wa bojanala ka lenaneo la thuo ya diphologolo o supa kgolo e tlisang ditlhabololo tsa senela ruri tse di tswakantseng tshomarelo di tsa tlholego temothuo le metswedi e farologaneng ya itsholelo.
e re ka puso e tlhofaleditse beng ga melao le ditsamaiso go nna le seabe se se bonalang mo mogameng o bangwe ba setse ba gatetse pele mongwe wa bone ke Rre Charles Shashani wa company ya CNS Gadenics kwa Phalape Karabo Molusi wa bega Motlhala wa kgwebo ya thuo ya diphologolo o senola bokgoni jwa mogama o jaaka mokgwa wa temothuo wa sennela ruri ebile e le letlotlo le le ka ntshang metswedi ya itshetso mo mehameng e farologaneng. Mogopolo o wa tumeditse ditlamelo tsa bojanala mo mafelong a gaufi a neng a sa tlwaelesega ka bojanala. Mo phologolong ke ha sekai tshepe le nngwe hela ke boelwa ke goreng ha ke bolaile so santha ke rekisa nama ya yone e le ya peilweng sa bobedi ke kgona go dira di biltomo e le digwapa sa boraro letalo la tsone la sugiwa ke a le rekisa le go ne ntse ke madi ke na le dipoelo mo go tsone go le go mo go teng trophy hunting so ke tsone dilo tse leng go ne tsa dira gore ke tsana mo kgwebong yone ya diphologolo. We are licensed ka molao go rekisa nama ya diphologolo tse di evidence. We have a supplier. We debone it and then package it and put it in the built and dry machine. It takes about 24 hours to dry, and then from there we shred it and package it into these small bags, which then we then sell to individuals. Go rua diphologolo mo mafelong a laolesegang jaaka ditshimo gore di ate go fetola ka fa tshomarelo ya tsone e ntseng e dirwa ka teng mme go tlisa tekatekanyo mo thuong le maduo a ditsatlholego. Thuo ya diphologolo hamma e thabolotse botshelo baka le family ya ka ke a itshetsa ha ke tsena ha ke ne ke sa itse go apa size 30 me kana kwa ga mpieko ke a itse gore kuka ma ke a tsenya mo size 30 then e be ke swa emma e ke take e rekisetse di customer tsa me. It's a very good place. The game meat tastes very nice. The swimming pool, the vibe, the place itself is very good, to be honest. It's along the highway also, which is very convenient. Fa dirwa ka tsamaiso e lolameng thuo ya diphologolo e ka tlisa tharabololo ya bogodu jwa diphologolo le go kgothega ga naga go babalela isago ya tshomarelo ya diphologolo le metswedi ya itshetso e tsamaelanang nayo. Karabo Molusi, BTV News, Phalape. Faragatela pele ka dikgang tsa rona mo palamente wa letlhakeng le Pepper le Kat Kabli o rotloeditse banni ba motse wa Moshaweng mo kgaolong ya gagwe go inakanya le mananeo a puso a akaretsa la temo le tlotlo tšhema le theo le tlotlo go tokafatsa matshelo a bone. Rre Kabli o buile se mo phuthegong ya kgotla kwa motseng o. Jessica Pilane ka dintlha. E re ka ile tlwaele gore gangwe le gape mo parlamentale kole banni ba kgaolo ya gagwe Rre Kabli le ena ba tsile jana go utlwa ka matshwenyego a banni ba ga mmogo le go ba bolelela ka tse pusetso le tseng ka go di dira le tse atlegileng mo go tsone. Mo mathateng a ditagi bo cocaine bo katse bo metokwane gore bana ba rona ba gaetso bontsi ba bone ba itsentse mo dilontshe so ko parlamente re ba kantse molao le molao ra dira le kalana le lengwe la sepodisi le le tabe di itebagantse le bone batho ba ba rekisang ditagiba le tabe di itebagantse le bone batho ba ba jang ditagiba ba na le bogole ba gaetso ba ntse ba lela ba potsa dipotso di le dintse gore goromente o ba beile ha kae re na le policy ya banana e le gore banana go kwadilwe mo te gore banana ba ka thusiwa jang re na le policy ya bathoki e go kwadilwe gore ga o le mothoki o ka thusiwa jang mme ba na le bogole ba gaetso e ntse e sewa ke gone re e dirang. Mo parlamente Rre Kabli o ne a kopa banni ba go ikwadisetsa mananeo a puso a itebagantse le go fetola matshelo a bone. Goromente wa ga tautola masisi ba gaetso o eme ka dinao go bona gore ba gaetso go nne le mananeo re batla le lema ba gaetso re batla dipula di na le lema le nna bahumi ka dijwalo tsa lona tse e leng gore le dintsha mo masimo ke gore bana goromente ba gaetso a dirile lenaneo le la temo le toto go nna le mananeo le tshwana le la tšhema motswana
chema o senke botshelo. Banni ba ne ba leboga mo palamente ba bo ba molekodisa ka tsa ba eletsang di ka potlakelwa mo motseng wa bone. Tsela ya pavement ya rona se abetse mongwe la ga isisi mo me gone e bonye mongwa wa monana wa kwana mo Shawi go sa inetswe rena re bigile matlo a mabedi maleba gore na re ha sa hendile botsadi a batho ke ka kwa ha rena kolo ya clinic e sa lenyela ga kitso reka ha nesa go tokolo ya gayo morahi one o itse gore ne se o kgona go ba thusa o ka ba thusa ja kolo isio re o keditse madi a botsogo gore di-clinic tsa rona re ta go direkela di-ambulance ke ya ka minister a buile ko parlamenteng gore go tla go dirwa jalo. Selelo sa banni ba motse wa letlhakeng sa tlhaelo ya sepatala sa arabilwe ka jana se tla agiwa monongwaga rekhabule re seo se tla kgaolela banni mo sepele ka jana ba tla tsa ditlamelo tsa botsogo ka bogaufi. Jessica Pilani, BTV News, Moshaweng. Kgotla ya ga Magastrata ya Village mono ga borone e letse file mosekisi wa Captain wa rona Koloka yo ileng le sole la Botswana tetla ya go emela tsheko ya polao ya mokapelo wa gagwe kwa ntle ga kgolegelo. Koloka o lebisitswe molato wa go bolaya Neo Mogatsa Seno beketse pedi tse di fetileng kwa ga Block 9 mono ga borone. O nkutlwile Thamage wa bega. Motlhotlhomisi wa kgang e o tlhalositse fa mmele wa ga Neo Mogatsa Seno wa dingwaga tse di 31 yo neng a dira e le polisi mono Gaborone o na fitlhelwa ke mapodisi a Gaborone West a rapaletse mo sekgweng go kgaolong ya Block 9 kgwedi e fetileng e le 15. Ba bongaka ba ne ba tlhalosetsa mapodisi fa Mogatsa Seno a setse a tlhokafetse jaaka ba ne ba morago seditse kokelong e ne ya re morago mapodisi a tshwara Captain wa rona Kaloka yo e leng le sole gape e le mokapelo wa ga Mogatsa Seno. Captain Kaloka o tlhalosiwa e le mmelelwa wa ntlha mo polaong ya mokapelo wa gagwe. Mmelaelwa Captain wa rona Kaloka wa dingwaga tse di 33 yo lebisitswe molato wa polao o phaketse a itsupile fa pele ga kgotla ya ditsheko ya Village mono Gaborone. Mosekisi wa puso o na tlhalosetsa lekgotla fa ditlhomiso di santse di tsweletse a supa fa ba dumalane le mmoeledi wa mosekisi wa Ofense Khumomotse go fa mosekisi wa tetla go emela tsheko a le kontle ya kgolegelo. Mosekisi o na tlhalosa fa melawana ya go fa mosekisi wa tetla e lopa gore a duele madi a kana ka 2000 pula a ba tsisa basupi ba le babedi ba botlhe ba tla itlamang ka 2000 pula mongwe le mongwe wa bone a boe gape a ipege kwa mapodising a Gaborone West morago ga dibeke dingwe le dingwe tse pedi le gore a seka a kgoreletsa ditlhotlhomiso. Kgotla e na fa mosekisi mekolo ya ba bosekisi mme ya laola gore Kaloka a boele gape mo lekgotleng kgwedi ya Phukwi e le 30 monongwaga. O nkutlwile Thamage, BTV News, Village Magistrate Court, Gaborone. Motsana wetso moroto e se haoele ka gore yalo tlhekenele Edwin Mashakgomo ena re ne tsa metshameko. Tla tshego leboge Lucia kana se tshwarwa ke ntja pedi ga se thata motho etso madume dumela dikgantsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsare e tla bo e le ntwa ya diraga di bonwe kwa National Stadium ka moso jaaka Police 11 e tla bo e thulana le UB Hawks mo motshamekong wa di-quarter finale tsa Orange FA Cup. Motshameko o e tla bo e le wa ntlha mo go emebedi e rulaganyeditsweng letsatsi leo go motsosefako ka dintlha. Dikgang Kings ba tsena mo motshamekong o ba tsoma thathagelong ya nno tse pedi go elengwe mo motshamekong wa leke kgatlhanong le Jwaneng Galaxy mme ba ntse ba sa dire sente mo lekeng ebile ba na le mathata a go nosa. Setlhopha seo sa ga Nelson Olebile se fetetse kwa di-quarter finaleng se se na go ntshetsa City Kings ka nno go lefela mo tikologong ya tsa bofelo tse 16. Mothusa mokatisi wa setlhopha seo Beso Pius a re go botlhokwa gore ba fenye motshameko o go ka ipa mo maemong a mante a go tsholosa paka ya bone.
We know the importance of this game, more especially that we haven't been doing well more leaguing, so it's very important for us to get a result over the weekend. A moral booster for us going back into the league. So I would say the team is ready. All the players are back. We don't have any injuries, and we are focused. We've been trying to work on the mental strength these boys because we've been losing games. The previous stage in the team was second division, and they fought. They gave us a price we had to pay to get the results on the day. So we expect UB Hawks game more especially that the venue that we'll be using, they are familiar with it, so we can't say we have an advantage over them because of the venue. They know the venue and we know what to expect. We had a chance to go and watch their game weekend in Hita, though we know the league game is very different from game ya cup. UB Hawks ba ba mo pakeng ya bone ya ntha mo league ya first division ba ntse ba dira bonte mo pakeng eno jaaka ba iphithela ba le mo go tsennetse dikogodimo mo leagueng eo. Banna ba ga Alex Malete ba iponetse phatha go di-quarterfinaleng ba sena go ntshetsante VTM ka thego ya di-penalty morago gore bobedi jo bongangane ka nno se thopa. Cup game ya tshwana le league, but we prepared. You know, we played VTM last 16 compared with our police, the whole Premier League teams. So we will try to handle police the same way we handle VTM. I talk about the Premier League team. So obviously, more pressure than us. But they are not doing very well. But still, like you, I talk about the Premier League team. So we will try and prepare for win a match and go hello. Because we miss a chance to look at our game against Black Forest. I think we created a lot of chances, but it's a game against Young Stars. Same thing happened. Dithopa ka bobedi tsomana le sejana sa bone sa ntlha me go fetela kwa tseka makgola kganye go ka ba fa tshono ya go ka fetela kwa makgola kganye ya paka eno. Motshameko o kwa lebalela go la setšhaba ka mathatso metsotso e le 30 morago ga nako ya boraro. Go metso Sefako BTV Sport Gaborone. Mo motshamekong wa bobedi o rulaganyeditsweng maitsiboa kwa lebaleng legolo la setšhaba setlhopha sa Township Royals se tla thulana le sa Orapa United e le mo motshamekong wa di-quarter final. Ditlhopha tse di tshamekile maleka lefela setlhopha mo motshamekong wa ligi mo bekeng e fetileng a rutwe kgatego Kgakole. Mokatisi wa Popa Innocent Morapedi o tlhalositse fa motshameko o sa ye go nna bonolo ka jaana ditlhopha ka bobedi di itse gore bommampodi ja paka eno bo ka nna ja ba retelela ka jalo Morapedi a re sejana seo sa Orange FA Cup ke sone fela se bobedi jo bo ka se fenyang mo pakeng eno. But in reality, the cup and the league games are never the same. The approach won't be the same. But despite the difference of the approach, one thing that we want to do is to progress. But for this stage to progress, it means winning. We have to win. That's our desire. Without undermining Orapa, but it's our desire to go forward. Captain wa Palestina Semisane Mathumo ena o tlhalositse fa ba ipaakanyeditse motshameko o ebile basimane ba tlhaloganya sentle gore phenyo fela ka matlhatso e ka ba isa gaufi le toro ya bone ya go fenya sejana seo mo pakeng eno. Tota ke go botlhokwa ke yone cup e le gore botlhokwa gona because right now I'm not saying we are not competing for the league, but right now it's not in our hands. We don't have control over it, but cup ke yone gona ke tsa gore madu a rona go tla tswa mo go rona gore ra wina kana ye nngwe ya league gore re ba mo gore team e nngwe je ye nngwe go diragala so fa ke yone cup e le gore re tsa re ke yone mo matsogong ya rona. The Ostriches mo letlhakoreng le lengwe ba tsana mo motshamekong o le bone ba itse fa sejana se e le sone fela se ba ka imatswang ka sone mo pakeng eno jaaka ba nile le paka e bokete e mo go yone ba iphitlhelang ba le mo maemong a borataro mo leagueng ebile ba dule mo lebelong la go fenya league ya monongwaga. Mokatisi wa banna bao ba ko toropong ya moepo a ditemane wa Orapa Gadisa Mantiso a re ba itse botlhokwa jwa phenyo mo motshamekong o wa matlhatso ebile ba ikaelela go fenya ka maikaelelo a bone e le go fenya sejana seo mo pakeng eno. Yeah, we played rollers
ka weekend in a league game, and we are facing them again in a cup game. Obviously, from the past game, there were a lot of positives and negatives, and we are working really hard this week to improve our positives as well as to close on our negatives to improve them. And yeah, going to this game, obviously, it's a different approach, different energy. We'll like to go into this game with a very positive approach to play the wrap away. E tla re pele ga motshameko o wa Mapalestina le the Ostriches mo maitsebeng ka matlhatso go tla mekamekana UB Hawks le Police 11 mo motshamekong wa ntlha di quarterfinal tsa Orange FA Cup gone kwa lebaleng legolo la setšhaba. Katlego Kgakole, BTV Sport, Tlokweng. Tota bobedi jo jwa Township Royals le Orapa United bo tshamekile maleka a nno setlhopha mo motshamekong wa league mo biking e fitileng. Fa re gatela pele morago ga gore setlhopha sa Mochudi Center Chiefs se ikuele kgatlhanong le go gapelwa dintlha tse nne ke komiti e eteletseng pele league ya First Division ya Borwa biki e fitileng, mookamedi wa Botswana Premier League Bennett Mamelodi o tlhomamise fa kgang eo e gorogile kwa ofising ya gagwe e bile ba tla leka go e rarabololwa ka bofefo go sireletsa serite sa kgwele ya dinao. Mothweso Mahatla a nku a itsewe ke moegami a go rutlwe Katlego Kgakole. Mamelodi o tsweletsa re batla tsa kganyeo ka tlhoafalo go leka go tla ka tharabololo e maleba e tla itumedisang bobedi jwa setlhopha sa Mochudi Center Chiefs le komiti ya First Division ya Borwa. Yes, it is indeed correct that the matter between First Division South League Committee and Mochudi Center Chiefs Football Club has indeed been referred to us for resolution. I'm currently applying my mind to the issue, and in due course we shall release a statement that will be able to outline the way forward. Bobedi jo bontseng bo gogagana ka dikgang tsa tsamaiso ya liki eo lebaka le lelele bo tla tshwanelwa ke gore bo tsheregane gore liki eo ya First Division ya Borwa e robalelwe ke ditlhokwa. We are going to engage them re ba lekudisa ka ha rona re bonang kgang ka teng. We are going to engage the legal people ba BFA gore le bone ba re sekasikisa kgang ena gore mme gona a go ntsana tsela pedi go etle go tseo go ke dumela hala gore football is a sport and it is made to entertain and to make people happy, not to fight people or to do anything. So at the end of the day, football shall win. Correct, it's agree. It's only proper. If ever you're going to make an appeal to whomever, it is only appropriate to you do copy those particular people so that they are aware you have taken such a decision. Up to date, has received any communication super appeal to BFL or BFA. Tlholofelo ke gore boeteledipele kwa Botswana Football Association bo tla rarabolola kgang eo go sireletsa seriti le serodumo sa kgwele ya dinao kwa leking eo pele e tla bokhutlong ka e setse ka metshameko e le mene. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Mothweso a re sa go loletlo le maro ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bongwe re di be khutlo gone fa tla ke le bogetsa lo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranola jalo ka puo ya diatla tse mashakgo mo tswa thobeng tse le phepa Lucia Ramasu o tla be a bua go tla go konetelela tsa tsatsi la botlhano tsa Botswana Connect ka boralo e boela bo dibento ya ga mashakgo mo tsere matla kgomo go dumela wetse Mahata Sediba tlhalantso bereka ka bonna tla bonno go pila le botswerere mothimotšo.